paling ulu bentung pat mengkalungan dilangga paling akai urang andi jenkeun ke ulama andi jenkeun ke ulama ada pina yang berkeun dijun kalendum ulama kadang nyangkan bije urang baik lebeng asai mula baik lebeng asai mula dengar hai bang lempel ingat belehun tangan ulama ke ulama nejen upat pa'alaman kena jelaka kehabanyo jedhan nemat saboh saan nepratema wanten tubuh kasekaran han selaman iman lam dada pale ule benteng ban mekalengan dilangga pale akai urang andi jerkeun ke ulama andi jerkeun ke ulama ada pina yang berkeun dijun kalendum ulama kadang nyangkeun bije urang baik lebeng asai mula baik lebeng asai mula akhir masa tahun kiamat le umat puji ulama lam hadisna biperingat he alaman Tuhan bibara yang kepurna biperingat gada berkar bausaha kami tanah rata tempat dan berdekat awak tayakana pale ulu benteng ban mekalengan dilangga pale akai urang andi jerkeun ke ulama ada pina yang berkeun dijun kalendum ulama kadang nyangkan bije urang baik lebeng asai mula baik lebeng asai mula yang kelena biperingat yang kaletan jauh marah kerayan dan diingat jual tarmi sebar singa yang kedua nabi peringat yang zaletan jauh marah kerayan dan diingat jual tarmi sebar singa yang kelebar larayatan oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh musyahadat dan bajutan iman lama dada pale ulu benteng pada mengkalungan dilangga pale akai urang andi jerkeun ke ulama ada pina yang berkeun dijun kalendum
kadang nyankan bije urung bai lebeung asai mula bai lebeung